O por pese awa o lona malo o fatu ina mai. Ia ile le fiafi leanga le o le siri ese ina o se furu ma 5 minuti o te nei le tula e fa. E le taimia matou I ni usila au te ronei. Ia vai atu le fa songa o ma le fa fo ma Samoa I tafa te tele o le nei ke lope. Le lalo langi malona fa la poto tuli manu e fa. Ia ole ala vale ta ua ima whaalu pe I ele to tele le nei larolang. E le tau mate le tau iso o le prokalame le nei o lo o tuli matanga ue pe o le tala e whai le ufi a le teine o sina. Awa le mai moa whaafonga lo tātou o te ruu. Ia awa foi le wha maninoina, wha lautele, wha malama, longo pui li ima wha manatu. Ia le tele o vaenga ese te tau ona si le fia lo tātou o te ruu. Ia me se foi o me o te tupu. Lo tātou o te ruu, me se foi nei foi tua matou ni usila nei manisi o atu ruu. I le tātou lava community Samoa. Whaatalofa. Ia, mo uafolofa. Wha malo atu, nei vanga o lea fiafi. E ele manatu e taimi ese tātou o Amerika la tau manisi atunu o ke lope o lea ua whaasifo wa mai a tau mawhitanga whai o le fiafi o te lo ua whaasolo I le taimi e tōwha whai. Ia ua matua seki ale nofo ale o lumo le sitting room, po le living room. Ia, o isi ua matua mawhara le palangi keke I lungo le moenga. Ai whaato ale TV. Ele nei prokalame. O nisi e pei o Samoa ma o te roa o le ua whaasifo ngā ruenga ua I lungo le awala re to tele. O nisi whato ato ai tau nuu I mauta malawa. Ia, o nisi foi la o le ua sa wata pena masauni mo le sifipo. Ia, o nisi foi o ua vaveao pea. Pea tatu tala noa a nga I le Middle East. Isa la elu, Dubai, Palestina, mangai ku umalava. Te lo le vaveao, whapena foi, au te le mai loa iai, po le te mi Britania, ma le atu Europa. Ia ma le atu Asia la tau, a Amerika ia ma Australia, lo te lo Australia la to a oli. To titi ava manava isi, a o isi foi sa usu le te ao po leono lima la u manava. O le toa inga situations o le iei oe le rei fiafi o te fia mana o e whaatalofa ia te oe mo u whaafite iatu. Ma lo le tautua. O le upulea. E tātou te e au whangatasi o mai tātou e whaiva o lo o whaatau nuina. Pe ke ngofo I le whale ke le whaingaruenga. Tulo. Ai o lo tiute o le whainga o le tau mawhtanga au matua. Ka penga le fale, ke lingi ko kong, tu lou wha mama fafo. Ia male ngā se senga le tamama tina, ta eao auli a fiafi ese mai ngai vai ainga fo I e mo mia.
o kiuke ngā mawhaiwanga tautua melena. Melena e ta o le tautua tua vai, ma le tautua tua lima. A o le vaenga le usua i whai ngā ruenga pe o mātou, tātou ma le tō tele. Kasi fo i ngā kaukua. O le tautua e le ngata e whai e te tautua i le company, te tautua i le malo, pe te tautua i whai ngā ruenga, ai o lo o sifo, le lei o lau tautua i tonu o lau ainga e ala. Ia i tutongi ma me whapena e wha au wau wai le tausinga o ainga. Malo, whaaftai tele. Tautua a futoto. A tatou tala noa i le tautua a futoto i le taimile nei o lo whaia pea. E tauala mai nei tama whanau o lo o le tawhao taua. Army, Medikeli, Navy, Marine, Air Force, yeah, Border Control, Homeland Security, Custom, Maritime, yeah, o hauma tūlanga e wha e fuilele e tasia lo lātou o nanga o le mea ta o le puipuinga, defense, mo le puipuinga, ma le security, lono winga, ia malo le tulafono, ia o leo whare puipui, ia ma security, e walanga o le tautua lea. E whianga ia ma puapuanga ma le whaafefe o le oki. E sawa. E whianga ia, awangi e whaapea o lo kukua ke security i the train station, bus station, security le aonga. O wane e whaapea o whea matou nusila peke kukulu mo le winds. Mara tua mai foi i le vatu tangata foi le naru i la lola tuaru tulo. Penga laku e kawhanga ia se kanga kai kou le winds. Na lo, I feel myself island. Tulo. Ia. Au vengi e whapea e ke skula ki i whalea onga. Ona e whapea lea, it's the most secure, non-violence place in the world. No. Amerika, o ka manga e kau ke momoia kungi e whiala mai kai au makau kia se me o kupu mai leske mareski ka ma foi o kwa o lor fan ka vidi e ai fale aonga na winga la tala e la mal fili mariti Apollo e la ma foi leoti i nai nga ruenga fa pende yo le pui ngol saunga le mu fa talo fa to ila ya te auto ya tatou le tautua ai tau malili. Ia tatou umalei fafo mai o Samoa. A o lea lava e ke kaukua i so o lava se vaenga whatalo whatu asiata le levanga o le fiafi. Ma lo le folau, ma lo fo i le tautua i si o tatou watunu i Samoa. Ia ma le tautua i le ngā ruenga le tua o te via whatalo whalea. O tu umo fio i o le tala le lei, ma lo a fua ai la ua maua. Whaftai la tauta talo, i le nei porokalambe, ia, o le tau tāpua inga, ia, mautou whaiva, ia, e manuia. Ma whaasoa ma le fionga i le lisea, po le sunga le sea, o i Aukilani, ia tātou i nei, i Aukilani. Ia le sunga le whawhianga inga ia le sea ia Paulo Yeli. Ale ia tele le whaasoa ma le whaamaro si au fo ia le teitai, po le au auna fo ia le tua. Ia, e tauara mai porokalame, tauara mai le tautua, ia, o tua lalo fo i e tuu mumusu mai. Ia, e moe tau whangu wai le sāvalinga, whaaftai tele manisi ia, whaafia ngai mua wanoa, whaasoa mai, Ioane le pua, tamali, ia whapea fo i ia na inisi o whawhia ngai ia e meli mai. E fo i la whawhia ngai le meli mai, ai la tau te no nofo i le mea lilo. Ia, ma la tau tapua ia whaiva o le porokalame whaata lofa ma ofo lo whatu asiata ni vanga o le fiafi. Ia, o na whi mai lea o le whaata lofa. Ia te outou ma lava lea e taua o paanga ma mai le tātou porokalame. Ma lo le ona sai ma lo le pale. Whaaftai mo le share, whaaftai mo le like. A whapea fo i o le osa vali le 5 tausanga
o e ka whao i rungo ngai porokalame ma e vai rungo ngai porokalame ai tele i shea inga lava pe tele i like fo iai ia o ki ufu ia oi i oi e lo tatonunga a whapea o le te tuli mata ia ma e fia i le au nanga pauanga o le ngaruenga ke whaia ma tele o tarusanga tu e te sau e mai se tupe ia so uma all you need to do is like, love, and share. Vai. Like or love, or share. Ale malia yo nei taimi. Ava ingi kanga ka walanga ole o onga ole harua porkiki. Malele anga ole me ua iai. Ua fai tu au ai mafufonga. Ua faa foilele ua faa tangata e se ai oe. I tūlanga o mea e mo iai lo loko. Te whakula o kala. O le tele o tangata o te iloa e fia e pokalame. Ai e mo musu e share. Why? O le vaainga. O le vaainga longa a inga. O le vaainga wo. O le vaainga tangata. Ui. Pai la share mai pokalame. Ale uru po o rali. E o foi sau like o sau love. E o sau like o sau love e o sau e le ke e faia. E nga faia. E le faina na tangata ia e okay lo ia. Ai me se foi na tamama tina ia le lo fai me wa understandable. Na e nga ka mama ki nga e foi sia o Vili mai me suri e te au fa mole fa singo ko fa ngor mele se ia lo fia fa me san ko me vai le lo ar ko inga ai o te tala no altula o yo to tele o le si o to e to tele i likinga ma to lave le dei por kalambe ma to share ia ele a fine ai o ne ngalo e to te a fia o mai le me le a o le fefefe le vai ngā tangata. O wingai ko ngai ngalo ya uko we fo yo wa inga e fo ya wo pele e fo I tangata mamai ya tia wele yo e fatasi I le prokalamele nei. Ai ora kelo kaimi o ke le fia fa malia inga. E ui o te loa e le fia. Ai e fa vai aso enga ma le fingor tatu prokalame I lunga o mau mani su enga sa fa ia nga tele o le anga pa I o le tua tai ia ya wa ma fon o fa tu le nei me ona tele na e mafuta mai ai tele I tango ai faisau e faise me le lei mo prokalame nei no vinga ora kala tele tango ai faise mea manga ia kango e share kango e like kango e tatu I fo ia ai ole tutua male o na ole te taloa I le tua ia mawara malosi ia bese fo sunga ka fara fa au le tutua male ona fa malo atu la ia fa malo atu ia te o tu umalafa wani o tatu pole va ingar kanga ta ko ala lo le fa malosi au fo ile aua tātou te popole fua I le fia mai pai malafai. Ai ke o aua ke le au vai se mea o ke fia ai. O le tele o isi fai fe au o le tele o isi tangata o ke rei loa pe po nkanga ka sa o e mo ke vahenga fa au fai ro ka konga po nkanga ka ita pipi. Ma le tua mai fo ile taimi le na mai ai lunga e tuloa. Na mai e lunga le alo fo ile le o limongi le su engo I konga ka mai ki fo I ma tonu isa vai. Mo share. Ai ngo ka share. Ya personal page. Na mafua. Le o le winga lu te fa maro sia mo we ke la fi umi mai mauro. Mai mau oe lo fa pala maro fa pala ai nga mea. Ale winga no tala no sharinga. Not because I like the guy, not because I don't like. It's because ore ka ko ngā ruenga whai whaakasi le su enga on ka ngaka whaale kongo mango mai foi. E le personal, e le ka kaunga personal fua. Le ka ko taking isi o mea.
Maka ia ia sivanga le fai ma. E fai fa manga ku. E le fa pea o le fa sanga kau mai o limongi ia i le porkalame le tautai ia e se fo ia. Nga ki e fua le waka fa sanga kau fua ngai kamaiki. O ma le ai. No. I don't know si ngai o ngalo e le fo ila se mea la ala i fua nga la yo. An kene kaka nga se inga mai o inga sen mai e kia. O ke kilo kunga. O fai tau tunga soli. Mai kamiki ma ko sa va ile wa afia i kau fa vale ai ku ulu morfale o limongi. Le la wa mai sio na tali sau sia mai lunga ia mai. So orka ko nga luenga fai fa akasi. Au wange i ka ko personal se me o le so ngalanga o mafu anga le fenga ka ri por kiki. Wa ka ko avea o ngi me ko kingo. Awa avese. Awa ka ki fai me i o ngi me ko kingo. Na le wingo lo tala. Ele gi me pakingo o e ma u nga me o fai nga paki ma. La no tango ya o share. Ma ke ro anki kilo marka me give up oh. He share my no I've got nothing against nga yo ngalo. Fa pena uma fo. O fo ele amatanga. I have nothing against ya limongi personally. Ai onga walu mo vai kunga he keep on coming personal. He likes calling my name. Mako se longa ka ngo fai mai au fa ko au ka kaura ho kali langa o le au ke ka ngo ko fa fo ye la ko me fo ye fa pa mengi ona uata ua fu lo wingo. To mo. O le melanga ile o loa e sia fai puli. O le moa o le alifo fa kalangoa mai ele au loko vale mare au fa ka fa de anga ye le kelinga fa kalangoa mai ya. Ila ve ma disi ya di ma ile la fi solo ia mako. O le moa o le kuku ele wadi inga o le afi. O le moa fo inga o le mau kongu o le fo fai pure le lau karangoa kua ia la mtanga. O le moa fo inga ele o makahala ia le ala. O la e kuku ele wadi ia le afi. E manga o fo ile ia kali mai ma sau personal ia kia. O kou sila mai e o fa karangoa ngit par mia o Samoa. O tau sila mai o fa karangoa pale mia o fa karangoa ngi mingiska. O tau fa fofonga mai o waste so ukaimi. O ke kau mawhai ai e kuku se afi inga ia whai eise kala leanga ala auli al mari e kua ia ri mongi. Inga ia whai eise kala leanga ala fionga ni mingiska o a foi. O tupe maua le sa whaalua le nga mako whakarangoa kui. E ui ai le sau foi o kala whakau. Ai e fesili ai le issue. O tau maua mai. Iwe, ai ngā pau wale kaimi e whaasanga koe loa asiaka, ma makua whai aku rekangaka po le ai besiare whai pule lea. O ngā wo ai mea e le kakaunga kau kala i ai se whai pule. O ngā ngana fo ilele o ngā nganga ia ka akia pei ka maiki street kids, ma ngā nganga awhawhinge whai kakala. Ai ua nganga ai e maafua isea. O ngā foi o lea wha ma ike aku ele au lea le wha ma ike aku ele au whaifesiri o le ingi wha moe ola. Nga umala ia o ngā masaa ma iai lea o longa vai ke le manga upu wasau personal ai le professional. O luinga nā lau tala. Lau te whai atu wai. O awe le kei kaima i maua so ukaimi e kasi. O ke kau wha ma i kea ai se avangoa wha a aulo ua maua i lungor ngei porkalame. O ke kau mawhai e wha ao Sofia ai se la ngonga o se kangaka i lunga i. E kau mamoli aku ma wha olo a kau aku ngia ula ngonga ki ngā. Pe awha pe o kou momere winga lau kala. Ai au tau waine le mele whai mai le whai a le ungari i le whai mako case. Instead o le la whaali mai o le mea lea. Instead o le la kau kakala mai ai. E ka ngofi wha oso fesili i a kuila e pamari mongi. E kau kakala mai ai kuila e pamari mongi i mea lai o la loko. Langa fo lau wakao fia il mako case. O tau maua mai a. E wawela au kou fesili le fo ingo kala ngoko vanga le. E o fo fesili a le ali i le nga fesili ngai. Le ngaru ngai paro kasa maunga le hau. Ole issue loko fa ko ve la nga fasili a kuila epa. You can tell Samoa ile body language ko inga. He had enough ngai ku ai nga rubbish.
Le ka fisili ai fa mai e mo ye le lua kare nga puem o nga ko inga fisili fa avare valea fa penga o nga fisili o le nga makamio sa moa o male le fa moe o le fionga ya ka wa le koa va lele o yai le fionga i pare mia ma le fionga i ka yo le kuanga fai ala mori mau ele i lava le ngā e kei loa ai e mo. Ele i lava le ngā e kei loa ai e mo i e ainga. Se vei wo, o le mea lai tupu li tama lea, ua halu e tau whaasaulo na loto ti ngā, ai whaanga nganga mai eiku i lai pa. Uwa koe, angora ka ua nganga u whaasua tui mea whapene. Kusa o le instead o le e pala ai e le mawhainga halu i e la lau whapeang kala i a laudi. Ai oso la fia e oso mana ia fa kupu mea ia o nga kali mai ai leo sia ko inga le wingo la tafa madalanga o le ala foi la le na a fa fonga mai pe o le wingo wo ka ngoka kai mai ai ia la utala noanga le mele au e ke fifu au e ke populi fu o e ma e worry vo ile a e loa o le mea sao o ie ka o ko ilo finga ngalo a fai ke silafia sa o le kala sia kamali a ka wari I'm gonna share this I like that whether you hate the person mea kala fai au ia fai so hate the messenger but not the message ika la i kangaka. Ai ngai ke agree le ma e loa. E sa ore mea le fasoa ko. E wa foi la le telo daimi wa aka ko fika winge. Ka kia ia ngai wo, ka kia ia ngai sources. Ele o afia la doia I know for a fact. O luke kala ngoko isika kala ukele i loa. Au kama fu ngai ka ke ia fika wi ku wa fa mai ke lo. Ia ukele ko wa upo wa ukele ko mengia ku. Esa o ile aki e biko po au alope ama yoka ikaile ko mengi a or kapua inga yes afka yoro ke rango ngai ki ngo makangi le ora ke kapua ai okay lo ale le fo se ale be ali ile kapua abalo atu ai tatu te atu malo longa le fo wa ile officer nei le sunga Godfather ia po o le faa matua o fatama ia fu nga falangi o le makua o fakama tatu mo mo na inicio la fa kia ngi so fa sisilanga ma fa sala la fa business le fa te langa o le telefo o taimie e tatu te wase e ia fa so ia ai tau a ngalo i loa mana inicio vai nga tahua fa te atu le matanga ole fasisilanga lea. Per fasisilanga lea mo le malanga. Malanga mai Samoa. Ale ekalesia mai i aufanga. Ya. Tau doia i vatapu ma vatele. Le fasausaunga Samoa. Pono o. Mise fo i o le fue lave o Samoa. Ya, ele tailia fo i tula whanau o lo sa ua tu matila Samoa. Ia ai o le whaasira silanga le nei e whaai loa tuai. Le whainga malanga. Lea e lo loma e taunu mai. E pei ona ta ua ilunga o le aso sandei e taunu mai e au ki lani. Le malanga le au talavou e whakasa mai le ala whanga po le fio anga o au whanga. O lo onga lue ai le sunga i le whawhia ngainga ia malo afia. Ia marifretua ia lisa. O le nei malanga. E tali malo ai le fionga i le sea o le sinoti e Samoa e ka le sia matutisi ni usila. Le sunga ia Paulo Ieli. Ma le fletua. Ia whapa ianga, ia ma le latou matanga ruenga i taeao o mua. Po le taeao mua, latou matanga ruenga. O le borkalamela le nei. O le fuafuanga o le whainga malanga mai. O le aso wharaile. O le vai aso fau se furuma le lua te se mai le ono i la fiafi. E tā ai le kone seti ale au talavou a ufanga. Ma whai ai ma le lātou tau sala. I le alawa fiafi. E whawhiawhia ai le sunga i a Wayne se au ma le mapu i tinga.
e te talo tuai I tama whanau uma a lea fioanga o a ufanga. Ai mai se tio tātou maturu pele Samoa o lo papa au I au kilani e mana o miala au tōrungo lango I le wha moe moe o le sunga I le wha fia ngainga I a māloa fia ma le au talo vau mai a ufanga. O la le tusi e silia le manuia o le na fuai dai lo le na titalia. O le no fuanga e whaia I aile nei wha moe moe o le hola le kalesia e whaka sa I East Tamaki. Tasi o Far Dawson Road, Clover Park, I au ki lani. Au ina tule nei whaasere silanga, e lea fionga, I le sea, Paulo Yeti ma le ofisa, o le matanga ruenga, jaya o mua. Ia, o le address, whaafitai, Reverend Paulo Yeli, ia, me se fo I o le tātou wa Sinotia Samoa, Superintendent, Methodist Church, in New Zealand, a tātou tala noa ia ufanga, ia pa ia wa le fio pa ia ainga, ia me se fo I le fio mai o tupola, ma le matua ia tango, fio mai le fale tolu ngofua o le usoli, ia me se fo I le ala la tai, popo, talimao, ia ma upu ia te oe sa le fao, ia o le amalanga bai au tama whanau, au talavou, e whakasa ia a ufanga I au kila dinei ia na u whata o tuatu proklame mo le vai a sofou o le isi tātou whaasira silanga le nei ia o le anniversary ka lo whai ia o le atoanga o le whase furu tausanga anniversary o le whase silanga lea ia se I whai aku e sauka o whara ma whau mātua le ma ia o le atoanga o le whasu tausanga o le anniversary ia po le mafutanga ia a le tofine ia ana mare tautonga ia le sunga ia Mark Anastasia le tau te sila ia McFall ia tasio o tātou tamaita I matautia le lango ia a me se fo ia le whero kusi porque kupe tātou mafutanga I nā le fasi Brisbane Australia le la love is patient, love is kind. We thank God for bringing us together and carrying us through the years. Thank you, honey, my rock, my everything, through every up and down. Here's to our beautiful life together and many more to come. Happy 40 years to us. Makau kia fase fulu kau sanga wa fiu ma ke koe kau ngokua I ngongo ia ta jol marologa se sau ia ka fara fa umar ka ko anniversary ai fa un poco la meta mai ta jol marologa. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai noa, olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whaafisau tai noa, matangi a mosa, I le mō pain olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, Malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Chairman sanga te fitu mawa ere te sanga le ROT Sevens tournament mai afenga fai ele malai o le kapi sa mo i tona i mato a so suma le tolo te se malua te lua se fulu le lima se fulu malono au mona le tasi lama le aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina tama whenga lau kanapu sa tula i mai nise sui donga lau manu Samoa le LOT Sevens mai afenga ma au marona sio le tamu sanga tama uli te patasi a pia ma alisi boataa Payala, si umu, uso sa talo, male telo au marona si ola e mori mawina ile aso. Awa ngalo, le asa suma le tolo te sema, lua felua suma lima, le malai tona imato, malatua. Wala ama whaio na wina atu nei pa asararuga tu sao, mai le ala ata le Blue TV, male fesiri, o ai o le asola, male ono hafe tala, male champini, o le pasta Waiters Cup, male ROT Sevens, lua hafe, lua se furubale lima. I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like oh yeah. Here comes the here comes the here comes the Ia o le fitu le na e fa mai ai tauru manga o vai o te jo fitu o Samoa o fende ngalo ia tasile na vaso fo le so sumar tu e fa tonu o nai tona i mato ia le fitu o le lo mo tumua ia mo le uro taimi fo ma ia le fa mo ai fatalo fatu ko fa karo fo fio mo mo o ge fi o ska fe lo ko mo wa me lo wa no ko mo ma la ya a me fo le si la me sa mo ka pokalama fa karo fa kule na fa kai mo so fo mo ma langi ma ia vi era ngal le ma lo for tato ma tai sili langi ona o le ai ba ia le to o le sau i lungo puao i lo so fu la le lei fa kai io me se foi o foringa foi le fia mo moli mai ai la ngona fa malo si au ia te itape ye se tupe pele ye se tupe e loto tele coupe por coupe kai ole na tau mai ole na ye le fast food anniversary le no mana o mai foi tonu sa fa manu yanga ole atoanga o fast food tu sanga o fe alo fani pea Anastasia masiona to lua sena to tongo personali e maro fa le di wa le di o sio ngari le wa le ngo fase furu to sanga ai na ma fa sola mal to fine no tal no to mo le tu tu la o fa tu la ia amu ya we fa ku fasu ko sanga o mi di ai mana tu ele ni tanga tamatu tu tele o fa to pe yari o no na do ma futa mai promise ya ai tele no mai to fine fa mai oi asiate my brother o le fainga o we lo to lua e fainga mo shofu io le faço to sanga le to ci mai tu na tu lumar faço to sanga bisa ia e ma kai we lusu ko sanga ma sanga e ma lusu ko sanga o ia ia o fa longo fa pe na uma lole la fa uma le o kalanga ka ka fa longo o te le uma io fa pe na uma lole la longa tongi ma fa uma mo ia
Ia, mai. Sile. Whenga sa awal. No winga a fai e se trophy po se certificate makaukia nga mau e Anastasia i lo na olanga o maka. Sa ole. Yo ho iskaka kope ke ole mo se me. Ele pio ka we ka ke ngo fo inga fo. Pago. Ka wa ke so ya nga wa pingi lo ke wa misile ba. Le na tonwa ya. Altalo famaruia le fasu tu sanga. O le lo fo le tua. Io e fama o le tua. Ya e ui fo i awa oisi kaimi warula o Brisbane jamu jaloi so le halu fo ilar ka karenge yo Anastasia o tangata social life fia e friendly le tofi peko ngi fo ilai ko o function ye fa to ato o ai to ruai na o fa pembele MC o e mo ro tanto pesele ona mai e ro tanto fa mo e ko kusa lua e kusa lea ma kali ma papetai ma sai na ko e ko kusa lea ma karingi ma tai ia ma fa fika e ko kusa nga o akua pa ise ngo fo le ia fa sa fa ia ile panga to lua ma te tonga por tu umanina ia na fanu vai se fa ai amaka noa va ai la wa fia la ko finge no dress red nga ke mino o le malanga fast ia i Brisbane e vai le a ele veli o le radio le a ele veli ia me se foi la wa o ele sile ki fia ka ringe fa puro fo o fa ko ruanga e so se si vai ko inga ko moi ia le whainga lao, Miss Mori. Ai oi. Okay. O fia ka fa pe. Na foi mai a malanga na amataloana o vai o sui la o vai a Elvisi. O pe o mai Elvisi. O fa pulo so mai kairo. Ia wa ho e busu e lo e mai. Ja, maar nu het fast food dus ook oké. En er was zo fase food kousang. Ik ken nog wel in hij oor media. Fase food kousang. Maar ook niet bij po. Allah. Ja. Oh, lesi via molia tu ia ma famurianga isi o nephew leo le sunga le sosoani katoliko le sa fa wina le so foi le fa unga ale onga foi le fe awi momo ya le lai silsila mai ai fa tele ya i le sunga le fe au po le sosoani ya pio o le tamasi o to fina matua ioi i momo ya i momo fai o le faiva i lo so fai o le faiva i lo so ngal so swani ya se o to lua ya fa pai lo te vanga ya me se fo i lo sunga i le so swani ya ma lo le filinga e fai la utala wa o lo me fiu le rilia ai o le mato tupulanga wa lo ile ma ko se ko fingi mat tuala na fana e fai la utala o lo kama le mato tupu ai o le lifo ya tamaia o le metuale leia o le ngutu le angano mai ya le titi o foia o fai siona tua te vanga ngau pule lau niu ngau pule fulu le no o samalai ulu e silfia uma kokele sa tu ua fo ia maliwa mausu fondole o le tangata la o le matua le lei o le tūlanga i le fofonga tau fafo e o i so se le ai le fo ia wa mai ala to fa unga le ai e sila fia mo le fo ko i ko o ia ai faila la utala in matou lai ti mai mana matou savalinga sama mau i manatu o le matou e mai ma u to si ainga sama mau ngi ma fofonga i u fa pe ai nga ruenga le tua io ai waru vai kunga o le maliu o sionda tina se o to fine le taimi tonu wa fato a umar covid o tala se mananga inga e maliu lo sionda tina sa waru ile fa inga le so se o to fine nga nga ke u a le si vai aso waru mo moli mo wa unga moli mo ma to wo uma ke u le a onga mo ma moli ai ya vai de va le tausanga le ua e ua fa tau sanga talu e ona o fa e la ua fa au
ia mamoli le faamalo faafetai malo seʻili malo ua malili uma lana i ona matua io se ona tamama se ona tina ia se utuafine lea ia ua matua o tia e leise me sili u teilolo o matamata ma silasila mai you have done them proud io lausuga i faafeagaiga ia po lausuga foi fesoasoani Felagulo mo. o le matanga luenga o le afor ka ungo o kakoriko i alisa sifo I think it's either alisa sifo alisa sai Yo ngai le mau sa ma. iyo a ola ia pia ka ma Mo fa ko. iyo ta sila le fso so ani o le alu watu a tau la mua i le mor broke ya le na fia you know taisa ili malo ya wa wa fo i lo tatou ainga masuli o le tatou ainga ya ile tulanga ai o ma fo wa ya so ia o ke ka walu ke fa pakele Fio la pe nga ya. uno ma fo bang man to for ma to ainga ai ngoro ko ma sa taua o le tupu anga katoliko na ia lo ma fo e ilo tari to nunga ana fa pea lei a taua na o wola e ai sa kaua ma kupua e ai sa kaua ke la ngonga o ke pakeli Pa pengi wo fa ta pio. o yoe Ah. e lo le ale wa fo mana tua e a o ina tuulo wola mo le tua e le to i se vai ngai ti to e fite pa i ai pio tala apostolo po Sa le le ya so. E fe kau le foi fio ya ko fo mele ke mi. e ki no e mana ia ia vai lo ila upula o no le tension no Pa wo va pe ga la bisa. alisa sai ya okay fafta ya fatonu ya fatonu a fai o ngaela e a fa fonga meni alisa sai ya o le tofu so ya fa boka kala so aku o mai e nga lau kuskofinga man ko ka koriko ye menga o kuskofinga ya au te o le tala na o mai ya ele ni me tau na tia fu ni na vaenga Ele fa ka pinga. ele o ngi fa ka pinga ka ka nga fu Me kala le. ai a fai o nai tau te fa fonga mai o tau i ali sai sai io ia se taimi o luma ia o le a tatou filo ia me se fo io le fa mo ia e tau si na le tulanga o le tau tua i le tua o le songa i le so ni mano fa tua ia o koula o se fa manguyanga ia utu o le tau so ni o le matua le ia o le anga uma ona fo so tamama ia ai e kele nga fisidi mai anko o kele a fo yo isi me va kue anko yaima ya congratulations ila sunga sosani we're so proud of you ya o le sila fa malo le nei yaso ya o le so le sai e ai papa mataulangi tini ya o le fionga i le tuli au pupu muli anga tele fata Brian Lima pei fo yo na sila mio le lalolangi o Samoa e le ngata o Samoa o tafa te tele tau sila tuai ia ua pale le hitman na Samoa tu lango la kapi ya King la kapi a ka ko karango ele la kapi ai longa e ko yese si lu maku makua mai or kamalo tu lango le taalo o le pui io ia o le ua pale ia i le faatumutumunga o le tonu o le fioaga o le togo Ia mo longa kulanga ka wolo fo ngile Auckland Blues. ia Kele ai. tau silasila atu Ma ngai o le. se e ia le tamalo e ia i la faamaguiaga malia foʻi la le faamaguiaga gai o gauso kulou fasunga i faafeagaiga ma le tua foʻi o le susunga i le nofo po o le fioga i atuli au pupu o leʻi nei le siona uso faifeʻau ia maafala a o le lai California le uso o le siona uso matua le sa faia le tatou loto o le malaga foʻi le tatou atu i California e iai la le faamanuia le suga le faafeagaiga mai California sa ou fiafia ai manaia foi le faamanuia le suga le faafeagaiga ia Reverend Maafala Lima o le uiga o lea upu faatumutumuga ia o le tautau po o le i le sa tauro Iesu Keriso lono uiga
e ngapa i ngā le e whaakupu o me lea o le anganu. O a uma kākou mamalu ma kākou fia mamalu ma mea uma na vatau te tau a vea e kaukau uma i le sākau lo ke riso. Ma ngai o le whamangaku are. Ai whai mai le whamanuia awa a le isi uso le sunga i le o le whionga i tori au pupu. Whai mai le sia na whamanuia awa. O lea ua fitu tausanga o na mātou ta talo ai o lea ua finally ua tau nuu wha moe mai wha masinonga sa tau awa meina. Ai eila malesi mākou kakalo a kongu e le umi le lope e kali vai e sufou. Ai sa ungar kakalo. Ia e kakaunga o kui ei ua whaise ama ua whaise ko o nua po se wharekua o le fionga e kuri au pupu. Ua ura wau kau ke. E wau kau ke ile ia kau wae. Ale manga ia puenga le Global News o kako o raka. Oye kau. Oye, tene ia ole. Ko kwa anu ako kai le Global News o le sangor mea. Manga ia sangor mea. Mo kwa ku ako ele fai ben le o Global News. Ia le roa po ye ni tua pata o va ia langa ia la o le media ye o ai fai fale di. Ya ko la nga wal media ka wa nga fai fale me fa ping. Ala nga pi o over le le. Well, over extra. Malo sina. Ia. Ai le yo aula esela. O aula o le vaenga na peu te ia. Lenga o te le na matou fia ngai nei malanga mai to titiale misi se malanga mai ale. Ya tu lo sofa tu au pupu o brandly mai nei mo ke kofi. O le lo ia le si asia tati na ele si. O le lo ke kau ke i walanga inga wo fa lo tu le fa manuia ava. O sau wai fa pe mai e tau por ma por tau por verso fogo ngos o fa pere lo we ele o le ai ke ia kanga kai ke ngo mai male e ke le ngo mai fa ko ne ke le ngo ko ki ma ki le ka ko ile ngo ko ma fo nge to le foi langa yesi i o ngo ko mas ka mai ka ile ngala wa Ko orang kasi na ese mama. Oh my god. Kau confusion fa so la kola io. Fa people why is it introducing ia sei fa fonga fa na fa le tele mai le fa manu ya ava le fionga de no fo fa mo le ambisa. Io e to tu foi tua sei tu mai le fa manu ya ava le ale fionga le no fo. Ia por fionga tu le pupu. Alu ngana la utala. Kai malero. Ya, se kaparipo le ale. Ko ku malofa kai lo ko ka po. Kai o ese foi ngai kai o maru fa malo. Le malia ko ai. Le malia ko ai kulangi. Kau au aku masio ava. Kafe kaya ile bawasa. O nga e ko kofia ile o lo inganga. Ia mole avale kulia pupu. Ole fofonga le alakawa. Ile vai maunga male fale kua masanga. Leiku kolo sanganga. Fale akambale ngapa. Ia masamo malava. Sanganga le pale lauai. Seyo kako mua ia ngamua. Sanganga le aila oi. Seyo kako mua ia ngamua. Sanganga le vai maunga. Seyo kako mua ia ngamua.
tau lea e tau tai o le lātou whale lea. Ai sea a wae paolo ai le vasa i le taimi o le whātama soali inga. Ia i leo upu whapea o le atuno ua tō le whale tau tai. Le aso le nei ua tō le whale tau tai. Ina ua tau nuu le wha moe sa sa ili le atua. Lea ua tātou tā si le whae le nei tai au i le malai la lotea. O le malai o le whautu ngā tangi tō mua. Whai tau iai le tū mā lō o sā moa atua. Laua whionga e le whawhonga le ala taua. Laua whionga tu le au pupu. Ma malu mai le usoli. O le teia li. O le matua. Halo mali toa, malo tuli au pupu. Whau tautanga, malu taua, ma malu taua, ma tui sa mau. Tele aso ai li lau aso. Tele tae au, ai li lau tae au. Ai wa mapue ma mawalunga le nei aso. I le tō usu, whaalo alo. Ai whawhitai, ua whaitau le nei whaatau waa. I la o tō sila sila. Malu taua, o le awhio anga tuli au pupu, malai lalo tia nei, e le so ona whati ai se ngalu, e le so ona olu fo i se manu le wā maua, e le so ona wha ngota, sa ngole ngole iai se tautai yaso whape nei, au lea so, whawhitai tele o le launga le nei aso. Lo ai ngai, whawhitai o tō mai o tō whaaloalo. Whawhitai le matua ia tu whaiona. Pa ia le tātou ainga. E tō whaaloalo mai i le nei whatau wa. E le whangaloina, Seo ta mao turi au pupu. Whai langi le wholaunga. Mai maa ue pe ana iai le nei tai au. Ai ui lea, o lau awa lea turi au pupu. Manuia le nei aso. Ia, o nisina wa inga o le. Le haso ia ma o le na ua tu inantu le saunonga ma le tanoa. Fa le fionga i fufonga o la taua tuli au pupu. Brian Lima. Maanga ia le whaingola ngofu. Maanga ia. Ayo. Kira penga i se ngofa penga whai mo le kongo. Kailo i ke au yo kua au ia. Ia. Au kiri vai se ngofa penga. Mana tua o tō whinga ma vaenga ia e manuo i oe e manuo pe e ui o le whamungsinga inga o le awar kuri au pupu e au ma vaenga fo ina whai o no le tamana a au male i oe na au male awa ia ina mali e toa vai atule na fu ai fo i ona tala le tunu uia ma fa fe yutale ina ua inga ua ko pupungia ri le ala va ari io ala mal makora va io vai atu fo ia ni diva ma puni ala va ia ai o i fo ia i tari tunu nga ni sio le tunu ue para tele yo me na mo le tala le atu fo ia turi au pupuma. Ata tō wofo i le mafuanga o le malai wata wailalo tea o le malai o le whaautu ngā tangi e tūmua. Ia, o le makua sookanga o sookanga.
kekele ioi ya mana tu fo yo le alo ya ka ku karango ia kuri au pupu ya le kenyo ioi le mo ma ia le tamau tu ya tua fe pule ai ya le sa usu ya tu fasili ne fa finger kangalo fune fe ai do fo le tau o le o le talai le mafu ai le upu fa sa mo le la sa uni mai mata pena mai ai ia le fa sa fune ma au va o fa sa fune o le polele me se fo io va o le tai le vai ma tai le tai ia fa pe fo ia le ngau bolo fa ma ngau mata ta pena mai le o le o sile to ilalo ia pe tai na ua ta farfina ngalo o le tuia tua pule ai ia ole faiana ma vai nga ola tama leile manna vo le tene o tu fasili ole fa ingoa ole fa tuia tua le na fa ndau le tene fa ingoa ya tuia tua tolo ngatoa tolo ai le o le toa o ai male tonga la inga sa tanga loa yo le tonga fu le na tosi fu ya fa fu e ko fa ya ko si la roke o fa la tu matafanga tau i le ngai o le so tanga le o le konga le e kari kongu sala fa i ta o le so tanga o tu mo mapule malo fa so ya fa ta ye la ye le to fa wa fu pa yo ai ngam so le fio anga ma nga ye le la unga ma ka wa ya no mata toi tu langa fo yo le fa moi ele ngata la ilea ua so o I fala vela ua tawa ma malu le fionga le parmia ya ai ua faio na faiva fa matai fa to si ainga ya fo ile la wa ma to ina fa moi ele mai a tu nei le vai so lava le nei le weekend le sa fe nga ye maliu po ile na matanga le vai so le o to tu fo ile foi le ngai fa ngata ia fa moi nga le tuli o pupu o le kele yo makaki ai fa ku le parmia kele ai ka karango io nga ka makaki fa malo makaki fa le kumalo e mon ke fa kai mo ka si ai na vinga na la tetala e ma eu fo ile e ma eu fo ile le tulanga ya a fai o yengi si fo ile le fa yengi finga ngalo manisi o tu fesili pe tala fe aunga matulanga fa bena le wa fa so atu ma fa so fo ngor por kalang ile ya se urowa ele ai mangi ma vaenga Samoa e kapuai o nga ku ko o ngisi pe a fai ola o yengi ko fiol par mingi mangi ko fiol malo a fai tote fia mala umi ia ona ole fesili le pe ai se ala ko o fe au ani ako ia te ulaya o tulanga I fa fe nga ia o tulanga la na te le fesili ngia ai o tulanga ia pe ke mingiska pe ke pale mia por lava na mafuofo ia na le tu to ia na inisio pale mia na ma vai atu ia ona ua maua I lo la tulanga foi le o le la ua sina faku a sila I pale mia foi sai ai ia o ke le maua o kai mo maka afala to ia tu le fionga mata afa a fia me le morinu ai aka ko karango mai ava I kolonge le fionga ia tupola efi ia le tu ia tua ia fa pe fo ia va I kolone ia sau ia to filau eti ia fa solo mai ia tu la epa ia e pe ia fa sa o afu ile le fa kamari ia ai sa le e fa sa o fa tamali I fo ile le ia fa popo ai te le lo ia I fo I po peta o to ia se fa utanga fa kula fale vo le fa launga ia ai fa tai amu ia foi ngai au nga ko le atu ia dia amu ia foi e ma fai o I foi sa mo ai ke sila mai ai ma e mai tau ele ai se mamau o e mau marka ko va mar padmia
te mo le winga tala ya ele ai se va mau o se be foi pe ka se mo lungo me le sa foi me par mia fa ko o mai kanga sa o le la le winga o fa metala la ka foi o me nan tato sa wo ku so ka ko va ma par mia sa ye mar ka ko singa o par mia sa ye ku sa ka iro ka ko va ma yesu ka ke fa mo kai sido la ya so ia so ia ka ke ku ma ku ka ke la ka vai la nga pe o le o ngore va foi le o ruko fe ai me ye le va ko si silantu le mai ngai le au le mali e toa o le tofi au mai ya la nga a fai o le kofi nga fili le ku ya mai le kofi e min ko male ku ele fa pe o fa tama manga vale le e ya tu langa mamalu pe a o le tu singo me ne yo ai ya o le tatu mantu o le tatu mita fa yo ya le atu e tau luti ka e fe sili au lenga mai wa masani ala aulia tu lo wa le tofi pale dia o mas mo ko langa o le aulia ma le toa o le suafaranga ia mo nga o sasinga ma fangai ma le kui ma opo mo ngai ku mano ai wona ngalo ya o to we asiaka awangi ngalo ya o ko lupe makasila e yuli olai ai suafa kau ko foi mo nga fakasi foi mo ku pua e angai lupe makasi ole ngo ai no to tele fa mo tau loa mai so onga ole suafa ia la aude le male to tulo ona olai e ai i mamalu te mine ona ole tulanga olona no fofa balota ai ole kangaka le ai le tulo le sunga le pan le funga pan mia e kele ko ia suafa fa ko olai ai io e makai foi le kongo oi foi sofa mtaio ole e makai le kongo ya so ni mai tatou le silafia oi foi sofa mtaio le funga pan mia le ile kongo makai ma le ano no io nisio o suafa ya ai fa tai ya amu ia foi kuri au pupu prime lima io amu ia foi ia le fionga tau ale to va ale ia wa tu ko oile fionga de pale mio sa mo tu lo ia nisio suafa ia ona i vaenga tau ale na ia mole si le fia foi tatu le fia mi sona i motunga afale lei kame ibeka asom de suta issues ya o lea ua le tau te talia ia le ke rola ka ko kadia pe le famously unga wa ole ruling le fakadia po le la fatali le tolo lo ole case le ali fakali le sonfo a sonfo so le sonfo la le le fatali ole fanga so lola le ai fa singonga le fanga le ka sanga le abi ko kangi ya ole ka karmo case fui mongo o ya kuiloma ma le la nga e fa singonga le fa o mole ka dia nga fa singonga abi ko a le la fa o le fa singonga ole kuse makangi a son fu la le fa nga solo ole a to fa po fa ta fa manongi ya fa tai te le lava tai tu va sam ta to uma ya o so fa na ole la le ma to lo na tai le na ia ta to le tongo fatafa manongi ma ia va la ku e ku war ka malo o le sulia o le mau kaua ia mo ku ka ku e a fa le furu lo fafu ia e ka ki vea ku sama aftai ai o le tulanga le nai le fa mo le o to mai ai o le sui pare mia po o le fionga fo il minsta o ngadwenga o le ato lo le so fu ia fa so singo o lo winga la pa wa mera ki le fa singo le case le la ko ve ku fa nga solo le fa singo o le kangi ku lo ma counter petition of ngia ko lupe ka ke le o mo ki ngola wa polar me fa le case fo le fa vai ki ko le chapi pico wa le ko le fa singo me a le la fa nga ma fa wa pe le la wa va ma tuloma wa va tuloma le la fa wa ya ma mani mori mau e fa mo tu wai ni fainga fa tosina
ai o le ala va ale fola ku ai le vai nga le tu le HRPP o le lai ta oto ia ma tiro po le alo na awala i tonu i le fa mo le wa ka ko ki lo ngal melo vai wa la ngai le o ka wa fo le la fa wa ke se o le la ko ki lo fa si ngala ko wi le kangi le fa ia nga ia jauia i le vai nga le o le fa wa pe la o le ke isla le a kuiloma ma toilupi o le ali tu o patatu o le na ai ai se manga ongo le HRPP la to i la to mele ka o vaku la ko recording ma meia ave lai o le fa msinga o sori nga kula fo vai ga se fur passing vai ga su passing ave nga fa ye awa o le mema dia ke ke ya wa le la ka ki la ka o firi ya afa penge avele famsunga le afa ngar case la afa pela e umae e ma fa ma ye po yo la wole ngai kai pe la vala le case le folie le a tema seve tema seve mo posing ya e kau ele ole ko nga kalinga e tai da sau tu lo e fa maunia ia lo novinga e kau kilo fo i mor sfu kau sanga la toia mo to lupe a sau in favor to lupe fa wau le longa coffee ai afo ia wa ang sau a fa pela fa coffee e kau la ngok ko lo mo mele ia man afa winga nga fa ko a foi lá nga wala le HRPP a fa pe po fe ave ia te ele ave foi i le fainga fa paroka le ele o kunga nga le na ia o sina o tonga na ia tatu tarsi ele ko ma foi kulinga le so fu la to ia tatu to foi tatano sa moa tu fa tasi tatano intercede ia ile tu na ia fa ia na me tonu fe ka o ko i ka ko ka lo foi mo fam single ya e o famisingo foi nga nga kari ako they are human beings they are not angels or e foi la ko tono la rewi ngor matala tato to foi tatalo foi mo ila to o fea e ta auto ia fai ngi fai unga a wangi fai unga fo ngai le atua fa pe la fa pingi fa ma we se makaki o ke fai ia pape yo aule ngale wa le nga ma no fai unga tonu ma fuai le ala fua mo le nga iluma mo lo mo nga wanga au ngi ka ko fai ni me foi le fa bembai wa e pe no foi o ke le o seto la vale a doa ile to italia il fa masinonga ole se furu pasenge le ko ava ko lo ker kanini ia al me mo foi fa oma ngale ale fela kala mo ka pongi fa ko sio vai foi la sila o le fe silingia el famasingo le ya mai fu o fale ali kasi fa mai le la kukala o yingi me fo ku ke mai ele ya la se senga mar me le bu ko ko se fu pasengi o ye se si me fo ese mai fa unga wa va ele se me fo wa ya ai tatu wa talia wala tu langa to mai le o va ia tu i le atua o le watu o le so fo le ko mai fa singo ngale o le tomai tai le o papali i fidel ya o ngale fa pela wele le ungol fa singo ngale o le vanga ka ki ma ka fa singo ngale lima me moria e ele leo o le fa shoka ka fa mo inga e ma le fa shoka ka pa balea ya I think ole au penga lua au penga o sa malama le ngefi to lo ma kulo le ngefi ya mal vanga mo muli fo le o le ngal vanga mo muli le o ngale ka vanga mo muli le o le vanga le mo li anga le ai lima ye mo li o ngala le la wolfa ngo fa so pe fa ma ngi me ye lima ya le ngo makalo ka bo kala fa pe o le lo le por sa mala e o le lo Monggo me o ia o sa mana le fa menga su e ko le lo po fi wa vi ai po sa ban me nga pa kingo le nga me li lo lo ma me le mo fa ma ni nga o le mana tu ta sile nei ke so le la ve to tonu
o su enga mavaenga fo ia le te tau ona ave ile fa mua ia ile tula mai o le fainga malo o le foi na maua nei fa fatala o nei le na fa ana na file na fa ia le tele o fa tatal noanga mosikomsina ia wala ngalo mo kai mi ole ia buma o mo ya fai mo o te ngona la masalo tatou e te ua fa mau mai sia so le lava yaso e te tauana tatou o atu le kirisi masi ma tau sanga fou ua maua se tatou komsina ai sa maua sa u so ta inga fa mau a fa tu ina le sona nafi o le sa ya ini sina fa tala no ile sona nafi o ko fa ro ngo kuri ako o le ko akilo ka ka apara kofia fa ro ngo me ko sfrulima o ma ia to atele o tangata ina apalai tau kele o levo fi como singa kakari iyo e okay ro pe mo fa ngoi kaka ko fafo okay ma per ko kele to fa tangata o nga lulu e pe le tanga ro ngo leo like actively serving ile mtaka ro ngo leo e afia ma le fionga ile acting commissioner lo ye te mi nei ya nga fo ya pala ngai ya fino la tau va ya tu o fa basanga Samuelu o le sunga ya sala e yai malesi tanga tawa wo leva fo ina leva ka sakingi wo leva wo umi fo umi i te tono o metanga ruenga forgot his name sa tau mo mela u so sila na mai sa mo in fact to fala to la le active lai kongo kam karo ngar kemi ngai metanga ruenga te mi nei o le fo mo tala o le ana to apala ia i ken kaio o ko so fo fa penga ko mai ngai le fa ma vai a foi le te fa to te le mara mala mai to ngame ya I mean you can do you can apply but pa wale me foi le o le koe o le kele fu nga ruenga faia angai kanga kai ale peno le al pisasi la tole tawa va me no manga fa male fa tata no o le manga yo ko kele e fonga nge e mo ka au i lier kanga ba ma ko ya ko lo pe fengo fi pe ko le fengo fi ma ko sulu limba o io la ki le peno le interview kanga mai la ver kasi o sfrulima lo que fengo fi la ki ka stena mo fenga a veces le afa ya ki le fengo ko fiku ya a veces ko o va fa longa tu foi la apply foi se tasi sa ia mo ai pe o la ua le stala o even le famsinonga le pepe fatupula tasi le na le tu tau fa longa tu foi o lo apply ile komsina ia tasi mai Australia tasi atu sui o New Zealand tasi mai marsui mai America Samoa e foi sui le sa America Samoa ia nga ko ia ole nala ia tia e mau oror ka ko komsinga ta tau loa ona tato walulo le tulanga o le avakuloa ka ko fanga solo loa tulanga o sailinga o le meto iyo wa tau o le winga o fa metalanga wa tasi nei o vaenga le ngala walunga i must to do list the first 100 days ale to ia ma i foi la shine ele comme si fo o ai lava sau anga foi nga le fai mai o shopping nga comme si le na tonwa morsi la fia ele o apalai ia le tofa ia la veli o fa tau malama i le komesina mo o kuia ko ke fisili mai aya li o le mo fa maunianga ele o apalai ina ua o fisilingia le tofa ia li o pe se mafuanga o le tali manino aia ina ia fa tau nu le ami o tonu uma se focus mo mona ia e tulanga ia tau ava mail te mire nei e fa msingonga what just to me o i ko ke loai le leo ngau e faile mesa so tonu la ngal pokara belle fiafi e kalia ko ilo o ele ke ko mengi ama fa mai fa feli o yeso le no te inga umare na ai morisir fia ele o apalai li o ile to finga komesina ile vanga le alu temile
ia ona o tūlanga o lai whaamua se ikilia le whaamasingonga. Ia, wawai tātou whapena, ia to me, okay, agree for I le whaiunga ale uso tūlo. Ioi, let's respect le tūlanga o la ua mai e ia. Se o kā koufu ni keimi wa le lava vare me o le upu makala. Ioi, tainanea o lai eile anga waa, iei le kūlanga o isi vaenga o whaamaongi, o whaakukuinga. Ai a fai fo ile nei taimi. Ele le ala ofso so dia au tatou ia le fisili so o me le tu lo le fataua. O me fo ia le inga kele inga upu ia ka inga. Ona o lo tatou faia oni vaenga ele o mangingo, ele o sao I le vainga. O le ale winga o le tala. Mana tua mai fo. O le sa fa malo lo mai li o mai matanga ruenga o leo. E feo lolo pe ang whapea. Nga resign. Ioi, nga resign si kama. Pe whapea fui. O la lava e leo, langa ti mout. Ala e leo. E mana tua mai. Na uma ave le tribunal. Ia ma whamaongi ai le tribunal lava ia leo. E uia e le o tonu ma le o ato atoa. I le va ia lo ia me si fol fina ngalo o le sunga le malo. Ia ai le ise me e kau ki follow ai le process. So therefore, o langa whaamuka I ngā sianga kongalaki. Yeah. So in order la mo tātou e toi fo I se lau walunga o se tūlanga e kakau o ngā kako ui uma fo I le process. Ma tātou ui au warasao. E le kakau lang kako koe me me ia ngai o tūlanga whapena. A lea iai le fisilingia. Ma le tātou whaatalitali. So let's pray tatalo. Po whieka oko iai ia le tūlanga o le whaamasilonga. Au I manu, ia o le alal mea la. Wai li ave sel whaamalolonga le whaamalolo. Le nā. Mana tua le singa, kasi ngā keiso le apili ia. Ia. Ko sa ua whai al whai unga leo ia ma le toi leo. A o le ana, ta otu fo I le apili a ngā I le whaamasilonga maa walunga. Ia po le whaamasilonga o sori ngā tūla fono. Ina ia manino ai lea vahenga mo tātou lea e ke lea ngā fasili. Ia. O le tali le na. Mau lali unga ia Februari kausanga fau. Ngā uma mea o whai ngā malolonga kirisi masi. Februari. Ia ngai koe sau whai whai liru mo tātou tuta iai. Ia pete whaafonga wai mua whai loa mai Samoa le unga pe whapeke o maua se I le kai au po le udi. Ia na sila fia I lola ia lea. Ia o le tūlanga o le aiai. Ai o le toi fhoi o li o le matanga ruenga o leo. O le, yes, it's a big, yes. E paulanga o le kali e mawhainga maa whai loa atua. E toi fhoi ma mauti noa le toi fhoi. O le sunga le mano le malo, ila ia whawhialanga o langa ngā ruenga kau seronga ai. After all, o le ngā ruenga lea mao I fhoi laita o toilo na loto. Ia masi me o le ki o le susuega le ka whai ali, o le ki ngā pamsingo a kua le kau ki ngofu whakai kari. O le whainga pea no whai atua, le atua. O I e ta oto ma o le auivi, o le ivi tūtu loua, backbone lea. O le lilifa uma o le toatele o le atunu ule na ta oto o I le whaatua tuanga le fast. O le vangenga I lunga o le mau unsolved cases. Le au fia I maritatua. Le au fia maritatua hit and run. Au fia I maritatua maliule o sitinasi o le polofesa. Le pai le. Le tau te alo nei le taimile nei. Ia, ma wha solo ia. Ia I le tele o nisi o tatua keise sa le ato. I. Pero mo kua le longo lima. Me whia mongo I o le whanga whakanguinga o le whasi fole mongua. Mongua maku ia. Ia. O le lima inga. Le na. O le malia ia. Awa o le la tatou talia nei le unga le ata o tomaiai. Ai le mawhai na tau fia i le su enga loloto I tua atua mea ni. Mo. Ai me se fo I le maliu ai o si leo fo I lea lenga. Po o fea mo whai ere ngā keisi. O fea mo whai I pōkaki. A kua longo mawako. Fea tuai.
Fatu ole wa fako ava ku si ke se zanga fi le o kali mai mo wo unga ka roka ka ia mafa mangalo isi ka ale o fe o fa ye ke se le Well, in this case. Fatu ifo le ano no yo le tele le mau ya tate va ia lo fa ile matanga ruenga I'm so interested i le kali le sa kali e le sunga le lau le mali to por fio kan pa mia i le fatal no ngam tu stala silenka uya i la fatal no ngam dichi le sa fe silingi ai ia ngisi o leo ye fa pe mai o le wa fa ma vai a pe o le sa pe o le ka wa fia le nga fa ma ngi ai kulang o drug test ya langa positive la kote mana tuala le na tali le fio kan pa mia fa pe mai o le aku kom singa ia re fionga fa masanga enga ki sau ngo i le vanga le ke ro sa o ka fia fai ka la po wat ke mo fa se firi pele ai se wo ka oko i kapia ai vai bakor ia mai ka firi awanga nga fa ko le wa ka warkadi ai fa kadi kom singa ai vai le mua fo ia messenger mai kua ka ma sangi ma si mo mora ka si ia i ko le bao ia a mo se la ila mutu mo se la ko firi ai moni fa tala ma tu la fa pena ile positive o to tele ai onga ole lavero i se kula fo ma ko be fo ai ma ga ka de palmia o fesili ma palmia aro fesili kom singololo su kom singololo ale ka dia ko sabe ke ko ole tasi le o vaenga ma o te fo ile le wingola tal mo o mia se tangata loto tele mo o mia se tangata e loto tele le nga luenga se kanga kai la kwele fa iku a kwa mo mia tatul maraloga foi mai tatul tala ni so tatul news update ta pena mai el tu sala yahana ta mai el tatul maraloga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand o Oemalo Aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele i a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so se ata ma designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taimi ole wati toi se furu mare ono minuto tano li July ono. Tu fa vo Blue TV mat pokala me fai ole ni va yaso. Tau te ya. Ya, if ye fai ra tole wa ator ma tu. Au va amasan yo aso for radio maso ngofua ta to media watch. E wa join mai pe ua au mai ia le tu sala ia hana. Ya va ai smet. Wa fo ni si o tonga. Mo le tatou media watch po na o tonga o mea topu mea mananaia mea fa le mangaya ya au tatou no tu fai ngone de mea so malo se fo bruiana. So from Manuia, Siatanga le atawa, happy Friday and hello to everyone watching. I hope you're having a great Friday. Ko fa kalia ko se la unga na na I didn't feel like allowing it. Ba so na pasa mo. Ya ko de fora. Kau misi fo pasa mo. Kau la It's been a busy day. We've had a lot going on at the office. Ya malole fo lau malole te wata. Ya e mai le nei yaso e me se fo yo nei va yaso wa lo fai u hana. This week? Yes, how's your week? Yeah, it's been very, very busy, especially with Christmas coming up, organizing a lot of things for office and also for our family. But I'm also glad that it's December. It's my favorite month of the year. It's also my birthday month. Only awesome people are born in December. Oh. But, why are you trying to tell people to give you some presents? Eh? Yes. It's my birthday soon now. I'm kidding. Oh yeah, so But December. It's been a good week. Yes, December. No, after. Yeah, after the tour, le umo le vanoi. So tay. Yeah, what have we got so far? I'm tambaya tatu fa so ai ni sio tatu mta ufa wa fa mo. Awesome. So our first article of the day is from Talamore Media. Samoa sets new precedent for handling official monetary gifts. The Samoan government has deposited a $300,000 tala gift from the American Samoa government directly into Treasury, a move the Prime Minister says sets a new standard for transparency around official gifts. The money was given in response to Samoa's major cultural presentation during last week's opening of the new American Samoa Whānau building. Samoa's delegation, including the head of state, cabinet ministers, and the police brass band, delivered a traditional ta'alolo featuring fine mats, yapo, and food items. The trip and presentations cost around $250,000. The government says depositing the full gift covers these costs and leaves a $50,000 buffer for similar future events. Lauli emphasized that from now on, any monetary gift received during official state invitations will be returned to Treasury. The exchange marks a warming of relations between the two Samoas ahead of the next Tour of Samoa talks in March 2026, where border security, drug enforcement, visa-free travel, and trade will headline the agenda. Mano, nice presence to sit man sa telin sa fa so fo isi time le ni veso but o man ya o le fata wa le ata word vanga le o le u fa ta o to ese la fu mo ni si me mo mai Yeah. Longo winga o ai fo yo aso aku e vema pa le mi o ngisi pa ya inga ai fai lava le tato talinga malo le lo winga ai fo i me masifia sera wa fe Yeah. sa we lau mai lau apim fa mangingo mai Yo o le mea fa ke inga le lei. O mea fa ke inga le wa la ku si fa inga malo ai musu fai. Ya, o ai fo le se senga. Fa pe e si le fa inga malo le mo mo ko mai ya. Fa makala le mai mea wa aku a fa ku langi ai ku mai le cha pipi. Lo ke le fa yo me le. Yo o ngai lo la ile pe le ka ko ku. a ko ngumi foi me Ko ngumi foi me. A pese le wa vele mele me foi le se fu a vole. Po ai fa nga malo pe ai fa mangingo ia me fa pe.
ole lua ora wa langa lengo fai kaul me lenga America kai kia o ele o kire ka ole le fa sa la lenga sa wa kwa fa ba kele le fa lanka fa pe hole le ole o karango le kupeng fa arwen malo lu sila lu suafi afa ma ya kele me kan fa ngi kupe fa alu ko kia fa pe fa alu ba le ngi kupen me lenga o ala kele me kan fa ri ole lenga la fa sa la le pe fia poko ngake ni fam kalanga le kufaanga ole o ko se la kala le ko se le ngo fa dia le lu se la lu sunu le nga spend a ngake le fam kalainga le ko se la wa fele ko ave ko usanga o po ngesi le dimas o ba le musu ngake le fam kalainga lan pikonga me yo fake news le ko ke pisa ngi o le ave le ako ko se fam kalanga fa se nga le kungu le fa ko ke Trump same thing le fo Facebook Trump ole ave se o fam kala ole report ki me lai manga o yele loko but not the full news e ave ngali me lai le ngai yes ai le fam kala la mo me kupungo ko fo mai ai sila la le atawa tatu fa so msfina ngalo hana sila la ele ai masau investment po o sau kupe ngo ngalona tu nga se weekend ai sa wadi mas furu kurui lem mas furu wafi you've been in financial sector before kai lo yai pe kupur nga ko inga mea nga vaku ore lo se la mas furu wafi ka pe nga 3 days later wa nga weekend le ngo ai foi mai e kurui mai ai sa ku ko mo le mas furu wafi ku pe kurui ore sila vai nga wala nga o me tonu le ta fa talinga ai fa longo before we go on to that Hannah. So what are your thoughts? Now the Prime Minister has now set the precedent for a possibility of future arrangements like this. But mind you, Mahana, it's nearly and almost this will just happen between Samoa and American Samoa. Because it's unlikely that we will have this practice with New Zealand, Australia, that we will go to a kalolo and all this and all that, and then we come back with a huge amount of money. But for the Prime Minister to set the record straight and have everything transparent, what are your thoughts about it? I think it's a really good thing. Especially if he engages with other indigenous cultures, they might have other gifting methods. Like I know for Maori, they also gift in monetary and also other things like their own carving. So at least we know that it's where it's being taken to and how it's used. That's the most important thing. And I'm not quite too sure of how that happened, how this kind of thing happened in the past with other governments. So, Favtai, yeah. O le ngai kai mia wa telefo tatou tala winga I me o le au fai news ile au fai news le sa o matulanga fa pena ya e for kai me fiu le mala mala sulu pongsa ai o le fai tetenga o le matua afia me fa le ngai na yo loto na inisio tangata o lo territorio i pe nei toinga. Okay, what's next, Hannah? The next one is from news.au. Samoan man found guilty of murdering his wife in Australia. A Victorian Supreme Court jury has found 44-year-old Samoan man Rimoni Mulianga guilty of murdering his wife, Lise Mulianga, in September 2023, just weeks after the family migrated from New Zealand to Australia. Prosecutors said Mulianga armed himself with a kitchen knife and stabbed the 39-year-old mother of 5 4 times in front of their children. Driven by unfounded jealousy and suspicions, she was having an affair with his brother. Police body cam footage captured him saying, "I did this to my wife." The defense argued for a manslaughter conviction instead, citing Mulianga's intellectual disability, low IQ, major depressive disorder, and emotional dysregulation, claiming he had lost proper control at the time. They said his belief in the affair was irrational and not based in reality. The jury rejected this and returned a murder verdict after 4 days of deliberations. Mulianga is due back in court for sentencing on the 27th of February next year.
O lo ke akal ko mingir ka ka le fai me another limong. O lo ke. Yo ese ko fa di. Yo le ngo fo le ali o rimoni a. Ole e o ke le lopo le mai mo mai ni si e si le fia wa so sa mo ale mai mo merka ko por klame a fai first and foremost. A fai o ye initial ai ngor china wa e tu yesa ko tu por mele. A fai la o ye ni ai nga o le china ya lise le ta o mai mai maule soifua ono o le tūlanga I le ita māsalo salo. Ia, toe whapa iatu, ma toe whapa malo si awatu le nei teimi ono o le ua toe sau ilunga, ma manu mai lunga I lautele, le nei mata upu. Ia, ma ua fo I le toa o tō loto ma le toa. Ia, me se fo I o le odo sai. Lava papale ai, ia, mea tutupu le soifuanga, me se fo. Ma umawai o le soifua, vai atu le si atana no vai toi. Pe ko li mai se la fanga. Yeah. Ala so langona le atawa inei tu ai nga fa le lave fa pene. A ole wa uma esu enga. E le fa vaia. Ai oni ma salonga. Wa ole fois ole me finkai di si fo. Ale finka ko kan ole mele ole mento. Ka fōlinga mai ka mau e fōi ngō le fan control ia le longa ika ma le markai min kupuai. Ai wa ngalo a ko ia le lumanga I o lang whangau. I think ole me ka ua ngau siringa mo moi le vai ka ngaka ole wanga le manga yanga ia sianga whangau. Ia lela waru I whapipui aru ia le kinga. Ai ole lofa le la aro umai ka miki. E kaka nga ko mengi mai mele kwa oi I lo le lunga I sala ko loko sin ko mengi mai. Ingi you sir po Oscar. Oh okay. Ko paula me foi le ke le mo wanga se fam kala nga foi le ngi winga nga pa me fa pe menga kupun mele o dai kwa oi ma le si kuala pe ai e se ko mengi foi ka mo po angi winga le kamalo kausanga ngala ko mafukai. Ya lewa ma wele ono soifua for kinga ia ai ma mafalva ai I kamaki. What are your thoughts, Anna, when you come across this news? Yeah, very similar to the Atawa. I just feel sorry for their kids. Now that mum's gone, their dad may potentially be behind bars. Well, he's guilty. Or he is, yeah. So that's who I'm concerned about. And yeah, like our mental health conversation that we had the last time we had, this is all part of it, huh? When you can't control your actions. Ole si vai nga whangata ia on taupulea. Ole ai sau whapea na whaatino ele tamale ngā yoinga I le tina I luma o tamaiti. Me whankanga. Ole me piko I whankanga. O ka maiki. Ole me pueka. E ka ko a whapalangi mai o keta cameras, mini little cameras. E pui ma ka ofi. O le la ua la tau tilo le mea ua tupu lo la tau tina. Ua e whainga ka mai I le ilo le kaimi e ki ai le ko inga le tu ai nga vainga ma le mafaufa. O le kakalo I le tua ua ne ia fia o la tau mafaufa. Ai mai se o ke vai aku e kele o ngai o la alo tama. Foi le lenta tano mentally a fia. Ma avea o se reason o le unstable upbringing. El mafofa. Tu langa fa pea. Ai o masa solo singouso. Ai por emile lo kalongo fa kasi mrongoso. Mana tua mai e pein e fōringa mai na o la tau wa I le vainga lea malama mai me ko kupu. Lele live after what 6 weeks by the local news. Le fato a move to lu tu le ko mengi mai le si tangata sala tau Papakura. Masih vanga le. Wala la sai ngai a fo le move ele live na movie o se ka from New Zealand. Ale la me tangata sa sala tau lu tu Papakura. Raymond Lingo tama ma son to lua.
o le news foi la la sa wele le vanga ko fa ko va yaso Oh. 6 weeks or 6 months no 6 weeks I think le fatu a mana tua la pe foldinga mai na watu lo inei settle loa i o i longa uso o ingale o ko ko pe o ma fanga nga tu sale man ko pe o ka ko movie Australia ya ale movie ka ko auntie or sister or brother cousin ya o isi movie le best friend ma be pena o situation la nga le kupu le la sa nga movie o ngo folo il fale o longa uso lea la e yai le mea lea so kaku karango le wingo lo tala i tu inga ai ka wa walanga o le situation fa pe de kupu Yeah. a fayo e mai mo mai walanga e fai fo yor ka ko kiro aku ile si enko ai e fo ile si enko ke kiro mai ai o tato fo e ke le nga ka ko ma fau ro ka ko sa mala fa ka si mar sa mala la o palas ai fo isi ku kiro ai o le winga la te tala lo no winga ai e kiro so ole li ngei ma ulanga fu ile por mea isanga va ai va peso pewa mo aku le spendo kai mi karango ilo ko rua you know moro uso o akawa unga sau ole fia ka mana tua o me ngai la ngai ngofa kasi me fa pe o leo ke ka mafai o leo te tau mafai e fa soa ile makaukia o le result o le end result o le makualeanga o le mafo me o ia le ka le mo le fefia lo inga o ko inga me fo ile le vatu fa fonga bela tunu e o le to inga skai fo ile e over karango ile uso ai asau fo ie kama fo ile asau ya ga ko ele pe o ka fa ale yang fo ia o ka for kamaro ia o ka le fia karango ia o le fia mana tuala o mengi o le o pile up la vai ba fa a o foi de kilo kai mi maybe va pe o so wa lu foi la ya fa bo via foi le lo for uso ia maru le uso avel fanga o man tu ma fo fa pena so le avel fanga o uso fa ka far pak o le anga le ia o li liu le mana tu fa pena le la wa la ngala fa ko a o mai la ko mai okay I'm going to take them to the park ia vala au ku ia fa fingi ka ko wo vala au fingi ka malo a le o fialu le lidia ia o so ko ia mar fingi ka vale mo le paka you know e vengo o mea u mai le la o matua ai sa wo lo mare u pule masanginga nga ka ko ia so uma o makua fasia yo ma fofo ai fasia le nga o ile tu ai nga mawalunga le woki ai o le ala le siko nga o le fasi au fasio a foi lena o mana tu ai fua fasi fa o lima ya be pianga o sa o par palavra le un orang o le la mu o la mu kana ga la ki se ka mo ki ma fua na ta fa ya tu le belia ai o ai ka ai o ai fai to lo na ele va ka kere tolerating ali ngoro ka away mai I du mo maka ko mai ai fai du mo le it doesn't excuse por ala vale ko nga reason ele excuse nga le mo vo fa so ki thing a faila e fa popoila markulang ngi fora fa saina for example a faila la e fa pe o si uso sia la foi la e funga ke fai ngi kwa ngi so e o fo de pia o que se fio ko e mo aku violence it causes by the alcohol than the isa and all the other yes ole stats nga le so se le sila Australia o Samoa o Samoa e le ola vea le isa I lunga le top 3 serious le ola vea serious for le criminal act it's a self-destructive thing yes ole melanga le karango ai ole alcohol ole lunga so le winga na le na ta fai ya o ka malo le ke masalo salo lo uso ia por fa finge mo ka kore ka korgo wala ngale le utatu tala noa a fai o nai tu pur men nai to fali lan ka ko ve situation le fali ka ki ia masalo salo ai se me ngofo ai a fai o nai no folo uso po le uso kama po le uso kengi por ko finge mar ko ngange mano malata to lua
a fai o nai no fo le tau fale a o lo luti ai o mafaufaga lelelei ma ni tulaga le a kaua lana mea muamua kau fai mo sa bari ese pe awaika longo lua ko e foi mangi usila non ko lua so se me ko ke ngufoi ale maanga Hannah, what's your advice? Pray. Pray about it. Those thoughts, those thoughts can really damage you, and that's what mental health is. It's when you can't control those kinds of emotions or untrusting feelings towards your own family members. But it can be fixed. There's people, it can be fixed. Ole kali mana I sa uma kali from experts. From a recovering mental health person, prayer works. Speaking from experience. mental experts. Speaking from experience. Ole winga le fa yet. Ole tau mua. Kalangoa. Tefa mai le pese a vani e toloa. Sefa kalangoa. Fofo fa Samoa. Ole ale winga ole fa matalanga. Lenga a oki o langonga I tukongu ma e masarosalo. E leo ai lo loko. Ke loe a le kalangoa. Wa e leo lo loko. I found what discoveringa me nga. O fa mai kala a fionga le tua. I sili o nga leo lo loko ngai lo se sia mea. E fa fefela nga leo lo loto. Fa ke inga ngai a fai o aso uma e makua I le nga lo loko le au le leo fusi ori a kau. Fa ke inga. Ai mo se fai mai. Even though e au le leo fusi. Ai o pui nga lo loko. O ke le ngofo o ngoi. Kalangoa. Le a kau se usu. Se isi fusi wa rua yo fusi wa makaika. Yo vakula le ma. Nga, that's what I'm saying. Kalangoa, fa soa. Le atua se o ke fia ra ulangu red lango o ke blue. Ma. O lo ke kongia kwa so se example afa por kiki. I ro si ma nga ya ka po kala mi ai ke sa uso mo o fungu ke o fia ra ulangu mumu. Tala noa. Pe maso mi foi lo so fa pe kulos. O e ali pese lo. Nga, a foi lo fa koi. A fa pelo la o luluki o ma fofo ma fa pe. E aka so o halo ko o lo uso. A fa ko o kala fa misa. Wa fa pe nga si kam ku sa asaule. O si kai me ke vai ku nga halo ko o fa ile ipuki. Pe fia le leila nga mi o iles. Ai fa ku sa ipuki ba ku o lunga ke halo fa. Mai, pe aka misa. Lisa, would you like to come and sit? Si. Va inga o fa ya kwa akama misa le okili. Con qua expert sa ro misa. Le ena e ma fu me ya. A con ke lo local. Ole nga yo ka fa so mo. Mo ka ke fa no. Yes. La nga yele se fa penga. E fiu ko ru fa ku han se fa masinga. E akere ro ku o lunga ke le fa. Ai hoku ro kanga ka ese po ngisi. Por ka mo le vai. La le mik finga no. Wo yele se ma ko sus o so ka valer le akwa. Vai. O ke manga ko ya le la unga a se matu fa a wata. Il mele. O la unga le fa fa so. Ia mua say amen loko o lua ya oe. Ya. I logo langa. O nga fa ko a amen le iskanga ka. Ele se nga ke sa wifi mai le puki ya o fa au ma fia le mai fa ula uma me uma. Ai kalu ngo ngofo moroko o lua ke le ifa ka wa se me le moroko. Ma. O nana to va yatu. Maybe langa e ile kai mi take for granted ai o le lua relationship. Oh, I'm used to my husband. I'm used to my wife. My wife doesn't like special occasions. My wife, o ko ka fa penga. Ngai assuming nga le lo ma fa. Oh, he's okay with him staying at home and I'm going out. What? Yeah. O wanga umanga le. A me se ala mele ka ko kalmo la kungo fa kasima inga. Ah, velanga. La e kalesia I'm pretty sure ma ka ko. A o fa fa em fai le kalesia no so sangi ko ko temporary se fale e ko kengo fale a wengi ko fa kasima ve se mele ka kupuma. Yeah.
ole tali la mua fa mole au ngi ko masa se koko ku lo wa au ngi ko hoki se singa me ole fa kala ngoa le winga ngal kala uso feska ku kala ngi o ele pe fa pe lo uso ye feska ku kala ngi a e lo fo ye kili manga o nga ki ai lu mo ru kai ko ru se o fe se ru kala you the brother o lua ko lua mo fa se ru kala vai ka ki e paka e ana me ru ke fi kala ngoa ko elo le fa ye ai o ke mo wala va ngo wa isi mele ku e mo foi leva ngo e fix ai alu li mo e ta mo ku sa la mo wala va ngo ka ngo lo e fix le problem ana wana ku ko e limu e mo so ka ka sa o ngo so ro va ko mi vai ku so pi ke fu ala ngo ko ru ai mo mo la ngo ko ru e la ngai ngama ko mai foi mai o ni usila e va le o ngo masaro salo vai o ko ainga menga ele o mafai ai fo inga e honest o to yourself nga fa pe ya le o no brother okay Leila I need to ele o se la okay ya ele ai yete le problem sa o nga o le problem sa o la ke foi la ke masaro sa lo uso so ga fa la ye vai mo ki de manga o fa ya kule me lu mo ka kai ko lu ke wa le fer fangi ma ke ua ma ve sifo ai kau vai ko ya o eu kau au ke le ofia le melia afa mai ola me ke le ofia ro wa so ma ver ko o mara fanga o paka ai Where's my invitation? Fai sa o yai vai okay do lo fai la ila fanga ai o kide manga fu ile ele fa pe ala ave fu ile o so o But you know what, that might be a breakdown in the marriage already because the husband has not expressed to the wife, you know, I don't like it when you do these things without me. If this situation was that's was what true. I'm saying. That's what I'm saying. Yeah, it goes both ways. Ko foi kinga ka ngalo fo le ko. Lei mangor fa gore va kwene ngo ka ma e ru fo makinga. Yeah. Io o ko fo kinga. O foi so a fa kasi vola. Ele va per fa ngu sila foi ko fa Oscaria. Ia ranga fautuanga le nai vatu. E le te tau ona mawari soifua. Yeah. E kakadu. Sibre fa ngongo. O le kali ya o kekele. Wale o mako faku kali fo i e te uru mafale. A o le kali ya o kekele. Makuale o la keriso. Makuale o la keriso le o langa. O le kali ngari a kau. E loe. O Yesu kali o mea uma. O le veri ko fresa. Yeah. Le vai le koe fai kau fionga le tua. Le anga o ngai ngā whamai. Ia ola a fionga a keriso i lo loko. A kau whamai le whiri, a whamai ki Apollo. Le atua. Pia le kau katkarangoa ia. Whakai kai inga le mako, pia le kau katkarangoa ia. Katrina ai. Ia ai. O ranga whakua o mawhai kau kuspa ia whamai ka maroa. Satanie ina arui e tua. La ngai fa me fa penga fa ku ya ula ba ngolo inga. Me ka fa kala bola. La o ba ngolo. Ala uma sorry fa ko ru fa kala. Eyo o fa ka inga. Ka inga ia va ko misa. E pe ia wa fa ia ma waru ro kenge de chim. Ai ri ka ia oi. Ia ala kwa uma fai kau da fionga pa ia le tua. Ala fa me fionga pa ia le tua. Ia te pataula I lava lo ma fau ia Yesu. Wana o ia nga ke arofo mai misa se pipie. Aru pier fingi le chim. Ia o ke ngofo ia fionga le tua. Nava. Ia fa me kule pa kilo e ko se furu makala kilo. Ada carriera vai ngayo ana maloi ai le faca kalau ngoi faca vai ko le fa fe
Se fulu lima maka le kikilo e whakele aro kors fulu maka. Ia ma maka, ia waka hoi ma leo malo, ka o maka se pois fofonga lima. Ia ma maka leo malo, ia ma maka leo whaila kusi, uifo, se lau lima fulu maka. Whakewhenga me pelo la se lau lima fulu maka. Ora karila nga fai ma vai maka fianga e popura kuai. Ara ofsiri la ya o lota to me elisi topic. Ai ka ke umar afode. Oh, what do you think le atoa o hia ke le mele aka karango le mele fua. O hia ke le o le kupa ka ko po le kupa ka mai ka. Kusa le. What do you think, Han? Who is the most fua? I think men. I think men are the most fua. Yeah. Really? Yes. I strongly disagree. Wale paling you want peno. Wale paling you. Mga miskesi. Yeah. I mean, look at the article I just shared. Oh, well, that's just one. One. Okay. Yeah. Kako la uia ke rori ku piko siriang fua. Yeah. O fa fingi. Kako la foi ngai fa fingi. Okay, next article from Mbole. Awesome. Our last article of today is from Radio Samoa. Fa'atali papali I sia figal I se fa'i unga pe fa'amaunia pe fa'alea o ngā o na molianga. For more than a year and 7 months now, the woman now known for her skills in writing stories and poetry, Sia Figal, has remained held in police custody at Tanumalala prison after investigations into her charges relating to the death of the Samoan author, Dr. Caroline Gubbard. The decision of the Supreme Court determining the proof or lack of proof of the police charges is now expected this coming February in the new year 2026. This Monday, the police prosecutors and the defense lawyer representing the accused presented their submissions and final arguments before the court. Sia Figal denies all 5 charges brought by the police, which include manslaughter, negligent homicide, 2 charges of possession of a dangerous weapon referring to a small axe and a hammer, and the charge of causing serious injury. The alleged crime occurred in May 2024 at the accused home in Vaivasiuta, while the police witnesses were examined in August of this year. Yeah, that's one of the continuous article. If we go look forward here. Yeah. Yeah, makori foi la o funganga fai unga le. Ngale lima mela fai le. Kasi foi ngai famsinga ka pe ale. Famsinga foi le a ko. E umma le mele. Makori le fo o fa wa fi me mori anga o lauri. Longo ngai umma le mele a ko pe pesi me si me ko. Ya makori fo le ka famsinga ya parimia. Ya fie kusi fo ile alise ba ka uri se langa de vuelo ba no winga ole fai unga la fai ya fe pole wanga ole fai unga la e fu lunga po se fasio ka fa mo moinga po se fasio ka pai balea ole ba kunga o fonga o items ngai e sa mala ma ngai fivange fa fo ma ku le male le longa e fa fam singo le fonga ke maku ya le o fa singo o Dr. Gubbard. Pawanga me e fai le mele a leo la ko kakala nge fam singonga leo ngol mori anga leo fai fi me e taua mana tua mai na paua de su enga leo te va ia tuara ile fa nga solonga nga su enga ole murder weapon mangkualang ole waka ko lo uma o pali ona according na ia mari le mori mau mai atuare na watu le anga lava matuna pena ai o isi fa angi fo mai isi ya ole ma ole maka upulea ma tau ni tulanga o ni tau pulenga ma ni so tanga I tau pulenga ma ni vanga pena ole la ka o ko mai I le site le u fa au e man ko me ole fa au na kangi ole su kupi ole su kupi me le fa au mai ya se tatou tutuli matai la profeta o to ai le unga le case wala ngo le la pe ya o le la lauri unga ya kaso ke case a pe formento wa ko le ko palo nga ba ko ma fo ma isi aki ya man to foi lenga fa mai ia o le tu fia fa tali pesa fa se mori mau le iku
Man tu tasi le mele. Man tu tasi le ku ingang ku e papadi I fa she mai did oni. mention that it was the devil took It was the over. devil nga fa konga ia. Ole la ti fa tali te me fa e tu fasili le devil. Po ai le tino le po ai le kingo le ngari wai. Ai foi posisi foi ko foi ko fa mai ia fa eu mo menga wa. Te ka ko vai po le ale in a form of a phone, in a form of a fa po le ale form lenga sa with the devil. Ia porque fongi lenga maua po. Fa ku langa mane to foi o le tene o le finge le e faianga kuskusinga kama foi lele right ia poetry foi lele. E ila meo nga kuskusinga pi fa ka oko kama foi nga le winga rua. Pi ngeiku. Ia. Kama foi nga le a fa pela wa fa pe mai fa kongu o le tevo me pi se karkau maki vo le me la mo mori mai ai o la mo mori be fa pe I si tangata na fa tonu na ia fa ya a tato wo pe si tu ta il va ngale February. Yeah, February. So do we have any other No, that's Yes. the articles of today, for today. mana ya malo la vale wa kau le ko me yang ati ko observe Langa live band. My mental health is good when I don't need to talk about Observer. so any updates on the issue with Lesitustala Samo Ine? Yes, Yes. so I have filed a formal complaint to the Pacific Media Network. We got to meet with their CEO and their director of newsroom, who were very welcoming to our team. And we're able to, now that they're going to take it through their team and check if there's bias, but there is clear bias. And I can't reveal those things yet, but soon it'll come to light. But if it happens, for example, Afapela is with Amonia bias, what's the end outcome results? Well, the requested actions that I asked from PMN is to send apology to the Prime Minister's office and also a formal apology on their page for sharing misinformation, and to correct the articles and to hold Renate Rivers accountable for her actions and also how she went on social media and started speaking in a condescending tone to people like us. Okay, mana ya ole wa jiro tama taile pe ya fo isa sa mai amayele ya lo ya fo station ngar wenga sa ye fatu stala fo. I think sa uma mayele I uma lo ya. Mai observe. Yeah. Ya. Le update la na tu langa I le mata pu le tustala le I tu lo ta ol PMN. La o I faire I lo longa mal su enga ya fa pe fa monia. Ya. Sa se na reporti no le tala ma fa tu au. Ya ona uia fo ile o wana masan e fati no ai le fa sa o mar fatu ese maturanga fa pena. Ya, o le la e tatou te tali e taua. Kaua. Langa o ingo sila wo kere ka kalelei. Good people, good journalists, good writers. E kawalang ka kongalu fakasi. Ai wole fa fa pe le sisio fa ka yanga mea ma o ye kupule e ka komake ki me fa penga. We all try and keep balance and check on each other. For le inga yo fakasi ye ka komanga ko me la kupu. Yeah. Man tole e taua. Le si vaenga o le faitu au le tustu singa I le sao. Le foi nei tu sia fa mai o panel palemia the only newspaper in Samoa. Ai sau kuskusinga ai sau tustu singa ai fo ia ale mai asteino langi poiva. Le na fa pe mai the only daily newspaper. Vai de se senga o puelu. The only daily and the only newspaper. Yeah. E sa o la le only daily. Wala ngola observa ia daily. Ai e se le only newspaper la ngola ia newspaper sa vali. Vai. Or sa vali fo ia la wa ia daily fo isa mo but e mo o ia tau mai ia fa ai tu au pusa lo ma kwa ka ure la lo lang. Yeah. O ma kwa I ka ko ka o pe o se ngusi pepa kasi sa mo a. Exactly. No, the situation away you ka ko male online media me penga. What daily pepa. What daily global daily le talamua daily kau. Well, I did send proof of Yeah. Savali newspaper that because they thought it was the only newspaper that was printed.
But I was able to correct that for them and sent them the latest edition of Savali newspaper. Ole mo le fa'afisili e John Sangato e mana tua mai le ise ke iso fai e tonga. No, alanga e ke lor ka o meren o fa tua ile mo me o tangata la tu te fai tala le sa. Fa tai Sangato le mana ya lo fa'afisili. Mo se fia ele se ke iso le konga le ile meren kopu. Avo ile no fa tua o man fa mangalo el tama o tamaiti. Le konga foi le nga me ka biki pa foi le konga nga le se ke iso ala nga o te lor melo ofisili e Sangato. Lenga nga sau ia li mongi langa por kala mere ngo mai fai mai sa mo mare mo ko vi. Fai mai o la wa loka leo kama le kanga ka le nga fai me le maru. Le ai se me fa pe na tupu. Le se me. Pero nga ka. Era nga de ku fa ko ile mo envelope me fa se kanga ka. Ma fi wai lo kanga ko fa karikali. E le se me fa pe na. Kinga nga lo ka o fa sa. Ai fa tai hana le nga o te boli bo tu sa o ye le fono le ma le CEO ina o fa o ye le fanonga le e fa se so e ngai tu su singa tene le mai o le fo e mai tau tu le tasi e isa fa mo fo inisi o pepa mo fa sa la sa fa ngal mo ai ya le la o to e ya tau to amo me fa ya la tali ma tu la ga ya ole ato lo mo puili ile pa io le tatu wa afia ya ke ronga pa nga o se vai nga le to tatu malo no weekend le ya sa le ya ka ko malo lo ana mai sa ko la lo fa malo le ya ko mai bo le o ya le fa malo ka ko ole mana ya la le ona fatua umana tu fantasia le pese o mana o se tai le songa fua le pese le tu fantasia lu I pese Christmas ya le sa apu ina le tatu wa finga luenga ya ai peita I lo ba tu la le la tatu tem ya le la fa si for tatu program ona ma vatuni si o tatu ini sa fa si langa mi sa tau na lu nei le la batuni so tatu fasilanga ia ona tawarunga tula ia lea ile first Christmas track le ole cover te o cover ia le wo sweet la fo ele mato au makoi ila to three wise men the two wise and the two wise men ile na ia fiafi e tawarunga le tatu wa le tatu momori ale I tu na tu fasi silang fai e to e fa mo wina le loto fa tele fa tai o le to tele ele ngata fa fe ngainga tato fe lo foi nei o le coffee club manisi fo io nei tato fans o le frattur fe au masio no so mai Australia o le fa tai fo ile sa mai o pespesenga ia a matai tato por club ai ona sa tau bisi I Oscar tu fatasi wale mo wale amatanga tato por club ya mana tu le a failo to pe ono le sa tu tinga ya le mato ofenga wenga a fa tai e mo moli atu ya te utofo ono moli mai le to fa tai tele e tu sa tau mo fainga fo I si au fe pese tau botia okay rodi o ma kwa professional ar belo matua mato tinga io ya fa tai tele share like ya e yo ke me subscribe na re yor te midna ai mo re toi fa mo nai le nga fa tai o le si foi case foi ai o le a fa lo te le songa fua o le case foi le o a pulu fesolai tu si opu ya ma si ana foi mata upu te lo ta si na mata upu ya o le wala tau di fa sinonga ave tu wala nga wa vatu ma ma pasi ma aso ai o tatu fa si langa fa wi to tu inatu ya mo le silfia tatu tu on tau lunga le pese kirisi masile sa po ina fo I le aulia na le la fa si langa mo suli mondo tina o tau mai no mau po mau tanu manono vai lima e tai pe ia le mamalo sa mo io pa ia le popo mau mamalo sa wo mai faingata o pa ia le vea mau mamalo le to sea ai fasino tonu le fabetelanga I suri uma o le suafa po suri mondo so fitina tau mai no mau po mau
sila fia I le fia anga matau ngā manono mwai lima lo papa au malala I so si tuur kilope e whapea pei ona I unga fruina I whono e lua umawai o le a whaise tātou tala noanga I aso tō na I ono te sema le aso tai au lea I tu la e lua I le au auli ia I le tuatusi le nau tu nā tūru matasi pādua te Sifa Great South Road o tau o Kilani Sila matau pu tau ave o le tala noina ma le sa I lia lea o se tasi e tau sia le tātou tu tino le suafa a John Fai Polo I tanga ngā manono mo le silafia e le ipale lava le tātou tino I le sao wha ingo le nofo a suafa po le tau pulenga me whai ala inga poto ma o le alea velu le awai mai e tau fia ai pe sui ai se whai unga o le atasi pe mafuli I whenangaro le tātou a inga po o le au sfono o mai sau taunga mo le au uli mo nisi wha matalanga wha so te mail telefoni o lua o wha tolu wha tasi valu sa ilia le wha sisilanga e mafa vatau soli o maufuatanga fuatino aliafi le romayava soli o palayali I frani kuveve tua sa seve soli o mere sa seve to pola latina soli o lotoa po lotoa a kuoi Simi G Cam soli o Simi G Cam ia makroseta manase soli o toluo manase tātou whasisilanga rena ia male toe au menatu o le whasisilanga lea I le ava ma le whaaloalo e whasisila tuai I le paia ma le mamalu sunga I whawhiangainga o le tātou mawhare o laitou wharetua si whakere mai aka screen lea misa ke vai mea wukau strako la kura whai kaungari ai e ngā ia I le ava ma le whaaloalo e whasilisila alo ia tuai le paia ma le mamalu sunga I whawhiangainga mo laitou wharetua tupu ta mali whai launga ta mamtina ma tua whapia le paia lasi o le mafutanga le fast kunselani o le awhaia le tātou whanutanga muli le leitou sanga a fio matala au mai sau tai po se plate tātou te tau ma mawhatasia I pe a mai al whono le awhiafi a so fitu no ingo le aso sa aso nei taimi ono I le awhiafi no whanga Kona McFarlane Street Malalina Street River Hills Quincelani whaafitai le whiokare te whono whaafisota I le no mera ua ta ua I longa ia o haisi ka kou fasa hengisi fasisilanga mai ngisi o fast ainga ia tufuirunga o tau Hawaii ia toi tu inatu le tātou fasisilanga lea ia o le tau whanotanga masani le tau matawhale aso ono te sema ruafe lua lima ia le aso tonai le ala sau nei lima le afiafi waia lua Beach Road waia lua ia whafsota ia ia tūlanga o Nomera po o te whono na ua ta uilunga ia te lole atoanga na le si vaenga o le tatou yes whamoe le le aso tai au toi whaamanatu atu a le tatou e whakasa mai lauli o le malanga le ala waisini Australia ia e toi whaatala ulatu matalo sangatu tusi ngā ingoa ia so tupe I Australia sini le aso tai au aso to nai ono te sema ia o le taimi o se furu le tai au I le wha I le afiafi no whanga o le hola le kalesia I Ruri Hill ia nau tu na tu lunga e wala ua tuai whaalalo I o matu ainga wo matama whanau o lauli o loa lala ma papa au Australia mo la utou lango ma le fisoasani I le tusi ngā ingoa sa ili se leni a le whakasa I lauli mo ana ngā lue ngā tina pamria le tua I lou a au fuai mo nisi whamatalanga ia whaafisota I le paia o le mafutanga le whakasa lauli I sini Australia ia inu mera na utu atulunga I te tango lava oe po ele ata pe screenshot ia le tātou flyers le na lango ai tā ma whanau o te le ala na le na le awa iaila fionga te sao ia le niu le wha fotopu o le I le taiao na le la le turi au pupu ia ono le whai malanga ware wha moe lea tā ma whanau walau li I mara wharetua mai sanga ma sa mo atoa mara whai maunga ia anga le leiani le wha moe siu tātou nu ia mai a whatonu malaitu la ono ia le ataua final words for the weekend
Mau iru ike. O ani au fufuanga le wiki. Ko ka sangi ngala sa. Nei maro lo le. Whaingai ngaro ngal whare. Ana. Have a very safe weekend, everyone. Don't drink and drive. Stay home. Remember church on Sunday. Be safe. Ia, o le nā, o le mātou tala uma le nā, whai mali o vai, ai ro vai ma pewa. Ia, ma vai fo hei vai lele o vai ngei o me o le koe wharusirusi e kuri se o le vaso fou ba. Vai o ngongu. Tātou whelai le vai aso fou, e le alofa ma le anga lei o le tātou ma taisiri le langi, alofa te lea tu a siata le a taua mahana mo o to uma me se o misa ma Oscar. Ia e whafunga mai, i le pese lea. Toa umana o upu mal pronouncing o upu la wuri ia. Ia le ala umwhai o nā, tu ina tu ma, tu whatasia le tātou Blue Wave Production.